Sikubingile kule channel ehamba phambili izindaba zikaBhoqo mengabe umusha kule channel siyacela wenza ubulungisa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona konke amavideo amasha esofakayo kule channel. Einsukwini ezedlule lezi hlabani zabasakazi kungizwe Mchunu kanye noTshatsi uGodo esibazo khosini FM besakazo maskandi beyibiza ngotalakho. Lezi insizwa ke zezathi ukutalabhana einsukwini na kanjani ke einkundleni zokuxhumana nje basazi ukuthi ke ungizwe une podcast lapha ke amabhinqa khona lapha ku YouTube. Ungizwe ukwaphahluka wahleba ngoTshatsa ekhuluma noNonto R kwenye ama podcast kwenye ama episode. Ungizwe ekhuluma ngeinkinga zikaTshatsa ke zasekamerweni ababe xoxa kudala besasebenza lapha ke emsakazweni uKhosi FM. Kodwa ke ngaphambi kokuthi sikhulume kakhulu asikuzwisekela ama-video ungizwe ekhuluma noNonto R ekhuluma ngoTshatsa phinde sikuzwise na kanjani ke noTshatsa eseyiphendulela la uTshatsa nakhona naye hey umlando lona hayi inkolo imbambezele kakhulu ubengabathi ngisho umbatana nomuntu esifazana but ayimbambezelanga makunjalo because uyasaveka mawungami yes hawu uTshatsa uzongena emsakazweni ezifashion hawu right makunjalo manje nakho nje uthi umsana Gobo wabasiboshela uTshatsa wathi umqeqesha ngendlela thizeni umqaqo yona kodwa nje kuyasindisa ukuyimbanza uthi uqala ukuthithwa intombazane nje ngaphansi emasendini eqala lapha ethukile ngezinto kwezakalani uthi wathi uyadaka amakhondomu ke ndika zonke umsana Gobo ngoba isigange leso uthi nomphetho wekhondomu usamqinile nje laphakama njengesamblela ihambele nansi ke iclip uTshatsa ke eseyiphendulela ke naye kulokhu ke okusho ongizwe Mchunu uzwile ungizwe ukuthi utheni ngawo uyaphapha lo uyaphapha akubona umsiza ukuthi isithi sixoxa sizinsizwa siyisoda singaxoxina naye ukuthi nje wayekhona lapha abezethetha lezo ndaba lezo ayikhuluma in public uthi lo ufazana lobo khona usiso wakuthinta ufazana lobo uTshatsa ngithe ufazi lobo abona uDoda mina bengunqoma ke mina ngithi kuhle lokho ukuthi ube insizwa uyapha uqala nezindaba zakhe mina engayikhuluma lapha Valentine inyanga yonke engaphumi hayi ungiphaphela nje lo lesangoma esiphuphile lesi makusinakho lokushisayo kungaphawula kwi-comment section. uNkulunkulu wami kunini bafowethu kunini nami qala kunini